تا تشویقی یا کجبو گشپیدان آبوری هاتی آماده کرن وک بردوامی پاکت 2012 تی دیتن و جبو همو هریمان پیشگیریان آبوری تی دهنه. دنا وان هریمان ده باجارن باکور کردستان ده هریما ششمین دنه. کارسازن باکور کردستان جبو باکور کردستان هیویا پشتگیریه که زیده تر دکرن. وی سیستما کل سر رویزه جهاتیه کرن نه درمان هرمامه. وقتا رقم مزدکی دناف تشویک دا ایگوی ان آوانتاجلی هرمامه صدی ancak 12 mepay girtiye. Tisa sadi 88 wan bölge dina ali batıye zedetir daha karatiye kirin. Karsaz didin zanin ku ev paket çawa tera geçepedanê nake her wahane li gorî pîvanên aboriya navnetewî ne jî. Birinci ve ikinci bölge diye adlandırdığımız bölge ev paket li gorî muhtesebeta Yekîtiya Avropa ne rast e. Pêwîst bû ji bo heremame ji herêmê din zêdetir piştgirî bi atarê kirin. Ev paket pirsgirêkên aboriyên herêmê çareser nake. Zaten o bölgelerde çok ciddi oranda bir gelişmişlik var. Paketa teşviqê ji bo 11 mehan hatiye amadekirin û de ji bo berjewendiya civakê jî 120,000 kes werin bicihkirin. Her wiha ji bo ku aborî pêş ve biçe, kompaniyên kargehan ava bikin dê ji daxistina bacê jî sûdê werbigirin. Karsaz amaje dikin ku bi vê paketa teşviqê dê dewlementtir bibin, kesên xîzan jî dê xîzantir bibin. û pêşiyê lazim e ev rewş ji holê rabe. Mahir Yüksel, Rûdaw, Amed.